Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas, awan serserabi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko? Wen, iho. Maibagay kan kadayta suot mo. Ang papanam ka di. Nalipatan yun aya. Itangal daw ti umunang daw ti panagtrabaho. Iso nasken na nasaya ti panagkaus ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan, mama. Iso ngagpakada ko, ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Katjay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Uwen, mama. Di kagdanag. Risa, asin na dyan lalaki akasasao ni boss? Nagdaar. Ken, italaan nakitak diti opisina. Ni Danday Jay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga itala ang amakitam. Oh, nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Huh? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan. Saan na banag, princess? No kunak kakukwak ni Dan. Kukwak. Iso addi kan agsaupay. Saan ko pinalpas na iti papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Oh, apay na kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na ito papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. Oh, no kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita ang di kliyente. Uray sanan. Intol malpaslat ti meeting ko. Iyag mo, ta siya kun ti mangilupas. Di kagdanag. Awan mo't na i-assign a project kanya kita? Ang nagado na gito papeles. Sigurado nga overtime ka. Gapo ka na gito eh. Tinaskan. Malpas da gito adagos. O sige. Ingka kitaanan di kliyente. Oh, nagsuyab ka manen. San kan sama na naturog? Ken, kasla di makal da kita ibags mo. Ay, nagado nga min inted ni Princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak? Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni Princess dayta? Ay, talaga day diya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti day diya tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka. No maminsan pa'y, di mon awatan ti ited na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay ba na kanyak. Dayta ti madikan ko hanaket. Apaan na ka, no di mo tungpalan ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmet ti ugali na. Oh, anya? Nagatag mo ka din dagiti masapsapul yu, ijabalayo? Wan, amin dagiti inistak akasapulan ni ijibalay, kat anta dito yan. Kat? Intang roden agpes pa. Intamat agrelax, O sige. Makitam ka di bakat iti sikigan ti poste. Jane, nalabagat ti bestida na? Apay aya?
Ni, maul-ulaw samat. Kita taman. Okay kayo ka din, Nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bayam na tabakat. Manaktak lang. Ken may saan ta mag-akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ta ti panagsasaom? But numat. Iso asi kabakat, di ka man agin uulaw dita? Ipantan iti ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, Princess. Kasapulan je bakit titulong. Alangan matabaybay ak. No kasta, napatpatagday dya abakat, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta, kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, Princess? Kaasim at di bakit no baybay ak. Mabwisit akit dayjay abakat. Dinadangal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta iti spa. Princess, nasaysaya at lata at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumusta ang tiriknam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bibim. Naimbaglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaman anayagda ka dito'y mama. Naimbaglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes at tulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti dayjay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat adanang yagkan ka dito eh. Ala, agina na kay pay mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wan, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa. Nangruna kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wan mama. Aldaw ti panagdayaw. Ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rudan makimisa. O sige mama. Agur-uray di katulong ta. Ije kotse. Nagmaya dadangdanggan di kasabati padi. Makapabang arit na. Umayak manin inton Domingo. Risha? Sika ka di dayta? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Mama. Iso ni Risha. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wen, mabigbig ka. Katagyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam di tinulongak iti. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti amo karumbang. No kasta, sikat itimulong ko ni mama. Agyaman ka. No saan agapukan ka. Saan kumaana itara iti hospital ni mama. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha. Awisen da ka kuma. Tamangan tayo iti restaurant. Pangaasim. Ura iti kastoy laabanag. Kat may pakitak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Wala. Mapantay lang arut iti restaurantan. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo. Pakaldawan. Mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan. Awisen na kanwa sumurot kada tayo. O sige, ijay tayo namangan. Ken, aguray
Ag-make upak laang, kan? Agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko ang napintasak iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wan, apay, ada ka sa pulam? Awisan ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant. The Princess kan Kyle ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y ngamin nalpas dagito eh. Kasta ka di? Wan, next time tulangan. Uray siyak ti sagot. O sige. Oh, apay na kami suot ka. Ken apay adi mo ginaraw day ta in order mo. Kasano, awan mo't ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay mat gundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat iti kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak nga minan. Hoy, sika nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal daw ko. Ay, nakangangdud ka. Princess, saan kumamat akasta? Balong? Alam dahil nakasupot ang makan. Ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti kanamwan. Atoy. Agyaman nak, ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas nga agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you, ante. Mapanakon. Agpasagid pa iti mamirmiraot nga ubing. Ay! Bayamon. Ubing day jay. Angam, pudno mat, ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga min ti panagisem mo. Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapod no na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di. Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim. Tasaan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang. No di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti puso. Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di dayta. Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dito sa bali a department. Kaslakastan. Angam amom ka di. Ngagpasyar gayam itangal daw ti aking kukwa iti dayto akumpanya. Kat damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas daawak. Kaslasaan mo't nga anak tibak nang ni Dan. Simple ti panagkaukawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, dahi ta tinaisuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan akasla iti daduma, maipasikat da ti kinabak nang da. Husto tayong bagam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito yung office yo? Ay, anyamot Dan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayang tumat ngamin. Awan ni Dan ditoy. Anya, nagbastos kan nga agsasao. Pumanaw kakit di. Dinadaal mo ti biotic. Ha? Una yan day taagalat mo. Amum ka di. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin ha? Anya? Napintas kang agpaiso.
Ngam bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag. Anaikat ni Princess iti trabaho na. Wan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalan tingiwat na. Ang mabit man lang. Pudno ka di ti damag. Ada kayon kinidan. Ha? Iko ha? Uy, sika ah. Jaklain pagarup. Naunanak gayam ni Dan. Ha? Angaw ko laeng. Kat, kaano nga iti kasaryo? Kasaradagos? Isumat lang titurong na. Sika talaga. Hello, ma'am. Gumatag ka kadi iti lakok. Naimas da ito kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Si kadayta? Kumusta kan? Nasayat man. Sika ngay. Uy, nabayag adita nakita. Dayto aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Kan, Risha, alaak da iti agundaway. Pakawanendak ko ma kadagiti dakas nga impakpakitak kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala ana amiris ko. Nga awan sir-sirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pudno ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasayaat ti ugali. Kat ala, gaputan nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman akunay no kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasayaat ti personalidad na. Papagayam, ditan tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.